umshado ukuze nginibonise ngingumfazi womuntu mina kangisayihambile ondlela webangani bami nonke lalelani ngingumfazi womuntu mina kangisadlala emathaveni webangani bami nonke lalelani ngingumfazi womuntu mina kangisadlala emathaveni yelo mfazi ofuna umendakalala ethaveni ngani musungilinga uzongichithela umuzi wami siyankethile wema mama ngikethena igama lami nguSanele imina ke umaster of ceremony for today uMC umqondisi ohlelo umphathi ohlelo okwamanje nginike lawo mandla ngicela ukuthi sihloniphane sizoyiqala iprogram yethu it won't be long into encane nje kodwa imnandi kakhulu singaye njengoba silana ngithi sizocelebrate lento emnandi ade sibona yenzeka namhlanje bekwenzakala mhlawumbe khona ngisho ukuthi bekwenzakala namangazi bekukuhle kodwa ngese okay siyaqala kuhlelo ngicela samukele osingaye bethu ezibezongena lapha beze kwi main table yabo lapha ngaphambili sanibona kwesibili ngiyangibingelela sesiyababona naze nabahle Mrs. Sibiya to be and Mr. Sibiya siyabonga ukuthi nisibe emcimbini omuhle kangaka ngaphandle kwengaba sikho sibonga kakhulu kodwa kusotobe siyabonga kakhulu siyazi ukuthi yonke into before iqala ngomkhuleka ayikho into esiyiqalayo ngaphandle komkhuleka lethu so iprogram yethu for today sizoba ne-opening prayer lapho ozosivulela ngomkhuleko which is
uma isisitawuzela intombi enhle yenzalayo-ke lezo sukume njengamanje ave muhle-ke lo mama le ngicala ukuthi sisukume nje mhlawumbe uDJ ngasipha nje ngoma mhlawumbe nje esikwazi ukuthi sicule sonke ngamakhono azokwazi ukusiculela siqale ngomkhuleko Uyingcwele baba Uyingcwele Uyingcwele baba Uyingcwele Uyingcwele baba Uyingcwele Uyingcwele baba Uyingcwele mhlawumbe ngaboyeni Nkosi yethu simakade simiphambi Kosiya ela siyacela nawe kanye athi oke kanye nawe kanye into eyenza ukuthi ngicule lamaculo amabili ngicula uChristian ngacula uNazaretha lento engisho isho ukuthi wonke umuntu ola ngaphakathi wamukelekile noma ngathiwa ukhonzaphi sonke samukelekile don't feel at home be at home iba sekhaya ungazizwe ngathi usekhaya kodwa iba sekhaya angibulala into habo yethisha ngivini Nkosi yethu simakade simiphambi Nkosi siyacela ube khona kanye nathi nawe kanye yesa moya yengcwele oyingcwele nawe wena yithi amen bangcwele ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi amen ngibingelela osotobe ngibingelela osibiya ngenkomo abanye biya ngamahlahla amen ngibonga abantu abahle abaye babona lo mziki kaKhumalo ukuthi ufanele ukuba uhlanganiswe nowasotobe amen ngiyabonga abasotobe bonga kakhulu mkhonyana wami
ngibonga nabazali bakho, ngibonga nezihlobo zakho, ngibonga nabahambeli bakho bakuphekezele. Amen. Ngiphinde ngibingelele abakwaKhumalo, ngibonge nabo ngokuhlangana. Amen. Cela umkhuleko ngane zakwethu. uNkulunkulu oyingcwele, baba wethu esimkhonzayo, ebusuku zenkosi yami siyasondela kuwe kule nkonzo enhle kangaka yabantwana bethu ababili. Uye wayibona Nkosi ukuba ifanele ukuthi babe babili ngothando lwakho uNkulunkulu nwadala ezulu nomhlaba. Ngakho ke Nkosi phamisa ukubonga okukhulu ukuthi lokho kwenzeka namhlanje na. Sicela kube ingqubekela phambili, kungabikho zohlehlela emuva. Sibonga uNkulunkulu ekwenzile lokho ngoba akuyikho ukuhlakanipha kwalomntwana kaSotobe. Kungenxa yemisebenzi kaNkulunkulu yena owasidala emhlabeni. Siyabonga uNkulunkulu, qhubeka njalo baba nalomsebenzi wenzekile uze ufike lapho ufana ufike khona. Ngiyabonga. Amen. Thank you. Siyabonga kumama Ntombela, siyabonga kakhulu. Ikhulumo zami esafusana ngaphambili ngicela nje ukuthi sithi uzama ukubamba isikhathi ngoba sesithanda ukushawa isikhathi. Sizwana. Siyabonga kakhulu ngomthandazo. Ngicela abantu banayo iprogram lababukela khona ukuthi ikuphi okulandelayo. Okay. I-item yethu yesibili uMr Khumalo uyena ozobe esimukelela ihambeli zethu. Mr Khumalo ngicela ebeze ngaphambili. Wayeseza ngaphambili DJ. Awenze njalo mfethu sebasha thina noma yini. DJ Mr Khumalo, please come forward. Tell Mr Khumalo uyena ozosimukelela ihambeli zethu. Ngamukela zonke ihambele khona njengamanje ngokuhlelana kwethu nangokwenza kwethu nangesikhathi siyacela bakwethu ukuthi yonke into siyenze ngendlela ezoba professional, singabubuka umuntu othiwa uthola isikhathi umnyongo asithola. Asithethelane nje enkundleni iphinde futhi sishiye la. Siyamcela. Siyabonga kakhulu. Awuyidedele DJ ingoma while isakusana lapha kwi-item yethu yesithathu. Yeah.
sethu-ke sithathu ngoba ngishuka ngathi uhlelo lethu lomnandi kodwa zoba lifishane because of time. Siyabona sesekuhlula ngithi. Siya kwi-item